Eugene Official. Bakunzi ba Eugene Official rero nimutwemerere tubahe ikaze rwose muri aya makuru yo muri iki gitondo. Ni amakuru akomeye cyane tubazaniye, ariko nanone akaba ari amakuru agiye kugenda agaruka ku mirongo y'urugamba, aho rero urugamba rwose navuga ko rumaze iminsi irenga 2 rurimo kuba hano muri za Minembwe, aho ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, za Kamejeje ziri kurwana umuhenerezo, ziri kurwana kubura hasi hejuru, zigamije rero kwigarurira centre ya Minembwe. Ariko abasore n'ubundi ba General Sematama bakaba rero bakomeje kugenda bihagararaho, aho bakomeje kugenda rwose barinda abaturage, ndetse nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Ubu tuvuga rero imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ikomeye cyane, iri kubera mu duce tugiye kugenda tugarukaho, turi mu nkengero ya centre ya Minembwe, ikaba irimbanije. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande muri aya makuru tugiye kubabwira ko bimwe mu binyamakuru bikomeye cyane byandika mu by'ukuri kuri izi nkuru za hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byinshi byatangiye kugenda bitangaza ko izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zaba zatangiye kugenda zigenzura mu by'ukuri ino centre ya Minembwe. Ariko nanone kandi tukagira n'andi makuru aturuka ku ruhande rwa ASM Veturwa cyangwa se AS Twirwaneho, nabo bakaba bavuga ko rwose izi ngabo zitaragera muri kano gace cyangwa se muri centre ya Minembwe, ahubwo imirwano ikomeye ndetse n'ubungubu tuvugana rwose ikirimo irimbanije, bagikomeje gukora operation zikomeye cyane, ndetse rwose nk'uko babivuga, ndetse izi ngabo zikaba zitanarakandagira muri iyi centre. Ni intambara yongera ngo tugende tugarukaho, kuko mfite amakuru maze gukura hano muri za Minembwe iri kwifashishwamo intwaro ziremereye cyane, yaba imbunda nini ndetse n'into, indege zitagira abapilote yewe na za Sukoyi. Kuva ku munsi w'ejo uru rugamba rwatangira, mu by'ukuri navuga ko ruri kurwanwa bikomeye cyane. Njya mvuga bamwe bati fayita rwose, nawe rwose reka ubu si koko twavuga ko mu by'ukuri iyi mirwano biraza kurangira bete. Uyu bamwita Steven Wembi, ni biki amaze gutangaza kuri iyi centre ya Minembwe? Ni itangazo amaze gushyira hanze nonaha yifashishije urukuta rwe rwa X. Akaba ari umwe rwose mu bantu nabonye bajya bakora inkuru za hano muri Kongo ndetse w'umukongomani, ariko ujya uvuga inkuru zose uko ziri. Ariko nanone kandi wareba location yiwe aherereye hano mu mujyi wa Goma, Steven Wembi. Rero sinzi uko turaza kubireba, ariko tukatugiye kugira gute, tukatugiye kureba impande zombi ese baratangaza iki. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe cyangwa se ni ukubana nanjye, kuko tugiye kwifashisha ibivuye hano muri za Minembwe, kuko mfite amajwi, mfite ibivuye hano rwose kuri front line, ndaje tuyakine tubyumve. Ariko nkanagira rwose n'ibyo biri kugenda byandikwa hano ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, aho ndetse nk'uko munabibona umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sokora kabiri Nirigani rero rwose we amaze kwemeza ko centre ya Minembwe ngo yamaze no kuba agenda bisinya, ngo bamaze gufata centre ya Minembwe. Ariko ni kenshi, reka manze mbibutse ko ni kenshi twagiye tubona mu by'ukuri izi ngabo zibesha Gisekedi bigendanye wenda nuko hari ibyo yabasabye, ndetse bakabona raporo ipfuye batari buyimushire, barangiza bakamubesha bati nyaboneka dore ahangaha twahafashe, aha twahageze kandi twahafashe, kugeza ubwo Gisekedi barinze bagera mu mujyi wa Goma, ahubwo bagenda bamubwira bati twewe rwose na Rubavu ubungubu turayifite, turimo turayigenzura. Icyo nshatse kugaragaza niki, nuko iki gisirikare cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa mu bihe bibi by'amage bigendanye wenda hari n'ibyo ntaramenya neza, ntarasobanukirwa, hari igihe bajya basohora amatangazo atariyo cyangwa se atari meza, y'ibinyoma. Niyo mpamvu rero bigiye gutuma twifashisha ibimaze kuva hara kuri front line. Mfite amajwi y'abanyamurenge bari hariya muri centre ya Minembwe bibereyemo, bamaze kumpa amakuru, kandi tugiye kugenda tugira gute twifashisha, ariko tunagaruka kuri biri kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nkandira kuri like unakore share, ubundi sasa nanjye banze ntumikira badutumye, ubundi tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere
ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Byacu rero ntibitinda, reka tubanze dukubitire ahabona iki kinyoma. Dore ngibi ni umunyamakuru bita Steven Wembi amaze kwandika agaragaza ko FARDC iri kugenzura ubu tuvugana centre ya Minembwe. Uyu mugabo abivuze ariko ashingiye cyangwa se agendeye ku byari bimaze gutangazwa nande, ku byari bimaze gutangazwa mu by'ukuri n'umuvugizi wa Sokora ya kabiri ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kurwana muri ibi bice. Imirwano yatangiye cyangwa se yatangiye gukomera cyane ku munsi w'ejo nibwo yatangiye gukomera cyane. Murabyibuka ko nanababwiye ko aha hantu izi ngabo za Kinshasa zageze ahantu zirava kwanza n'imirwano ejo buriya ngo barashizemo na suko ibonge hari indi yaje, nubwo mu by'ukuri ubona donc zisuko zisa naho baziburiye uburyo, ariko nubundi ngo yaje nabwo ngo barayirasa. Na amakuru ejo yiri wari gukwirakwira cyangwa se ari kuvugwa kuko nabyo ndaje mbigarukeho. Ibitero ejo byatangiye gukara bikomeye cyane, iyo nkuru ndaje nyisome. None uyu mugabo twabonye riganeje ari kuvuga ko rwose ngo nubwo ngo biragoye ngo baragowe cyane ngo bari gukubitwa cyane. None aragarutse uyu Steven Wemba aravuze ngo rigana amaze gutangaza ko ngo bamaze gufata Minembwe. Ariko none sasa amakuru maze gutohoza nuko imirwano ahubwo ahantu iri amakuru nkura muri twirwaneho aragaragaza ko bari kurwanira he ahantu bita Irundu ngahitwa kwa Muramyi, ngo ni kwa Muramyi ahantu bita Irundu niho bari kurwanira. Reka nze manze mbumvisha amajwi, nari maze no kuba mvugana rwose mugenzi wacu uri hara rwose yaramaze kutuvugishiriza umuntu uri hariya muri za Minembwe. Umuntu uri hara muri za Minembwe, muri za Minembwe avuze ngo ikirero sasa. Reka nze tubanze nabyo tubyumve, katubyumve ati iki. Twagiye mu Minembwe kugira ngo dushire amashira k'inyuma ku bihuha bigenda bikwirakwizwa na Kongoro. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mwakwibwira batwumva ubu turi saa 3:54 z'ijoro. Hari ibihuha birakwirakwizwa na Kongoro. Mwibwira batwumva kugira ngo mubwire abantu amakuru ya Minembwe. Kongoro aravuga ko bayifashe. Murakoze cyane, nitwa Bizimana Pacifique, ndi mu Minembwe centre Madegu, niho ndi neza ubu nyine tuvugana. Niba ari inkuru uvuga birashoboka ko bayifashe mu magambo cyangwa mu bitekerezo. Birashoboka niba birose, ibyo byashoboka, ariko kuri buri nuko Minembwe tuyirimo aho bari kugeza nyine bari Irundu aho bita kuri Ruhinamavi, basoze ka Ruhinamavi, ahandi bari Gakenkeri ya bita Sinayi, ahandi bari
z'agakangara. So naho ngaho niho intambara ziri bunini. ubu nyine ntabwo bari kubesha ngo batambutse mu banyenganji ngo bari kuri gikambi mu bahenda nibyo oya kabisa. Mu gitondo nibwo bagerageje gushaka uburyo basenga ariko basubizwaho nabi cyane batumva batabona. niki wabwira abantu iri joro bamwe baraye babeshwe bari muri icyo kinyoma? Icyo nababwira cyo ni ukumva ko nyine hari ibihuha byinshi n'amakuru menshi n'ibintu byinshi bitandukanye abantu bagenda bavugira hirya no hino, ariko mu by'ukuri Minembwe tuyirimo, ni iwacu niho turi, n'ubu tuvugana niho mpagaze, niho naraye. So urumva rero nta kubahumuriza rwose, bahumurike, ntibiri n'abandi dutekereza ko binashobora no kuba, tubitekereza rwose kuko turi kumwe n'abaturage kandi ntabwo twabasiga tuzi icyo bashaka kubakorera. Yes, ngira ngo iby'ingenzi mwabyumvishe. Mu by'ukuri ndababwiza ukuri, Kinshasa yo barimo baratangaza iyi nkuru buriya iki gihuha cyangwa se ibi bintu Steven Wembe amaze gutangaza, aya makuru amaze gutangaza ubundi yatangiye gukwirakwizwa mu masaha y'umugoroba. Nanone aya makuru arashyizwe hanze n'uwitwa Kongoro agaragaza ko ubu ngo ingabo za Kinshasa arizo ziri kugenzura santere ya Minembwe. Nibwo rero nahise nifashisha mu by'ukuri umuvandimwe Magarambe. Wumvishe ko niba wumvishe no muri iri jwi barimo kuvuga, wumvishe ko uyu muturage arimo aravuga aryamye, kuko murumva twadusimba bita injereri turimo kugenda dutambuka, turimo kugenda tuvuga. Wumva ko nyine ari mu masaha y'ijoro, wumva hari mu masaha y'ijoro mvuye kureba rwose maze kureba umupira wa Congo na Portugal, nibwo aya makuru atangiye kugenda akwirakwizwa. Ariko se none kubera iki mu by'ukuri Kinshasa ikomeje kugenda ivuga ibintu bitari byo? Kuko ngerageje no gushakisha ayandi makuru ku mpande kugira ngo menye koko iyi mirwano ngo byaba bimeze bite. Na n'ubu ngubu ndimo ndabona birimo kuvuga ko imirwano ikirimo, cyane ko iyi mirwano ivuga ko ngo iri kubera ahantu bita ngo ni Irundu, ngo ahitwa ngo ni kwa Harera, niho hari kubera imirwano no kwa Muramyi. Aho ni mu gace bita ngo ni Irundu, niho imirwano iri kuba. Ariko wareba aka gace ugasanga ni ibirometero bike, harimo ibirometero ahangaha rwose bari kurwanira. Donc ni kure cyane na santere ya Minembwe. Kinshasa kuki bashaka gufata Minembwe mu by'ukuri ku magambo byifashe bite? Rero ndagira ngo mbabwire ko rwose aya makuru yose twamaze kuba tugenda tubibategurira. Hari mugenzi wacu rwose Ngoga wamaze kuba agenda atera agatebe rwose, ubarica arimo kugenda byegeranya. Yambwiye ati rwose nge ndi muri Signora ndimo ndavugana n'abantu banjye, ati tegereza iyi operation ndaza kugira nte, ndaza kugenda nyizana kandi yuzuye. So ariko nanone kandi reka tubanze turebe ibiri kuvugwa n'ibinyamakuru. Ibinyamakuru so byo biri kuvuga iki? Reka turebe tushireho na mugenzi wacu Vincent kugira ngo tugarukane muri aya makuru cyangwa se muri izi nkuru. Ubona ko rwose ari inkuru zikomeje kugenda zigaragara ku marezo sosiyo, ubona ko ibintu bikomeye cyane. Mugenzi wacu Vincent rero yamaze kuba agera ku murongo wa telefone. Waramutse neza Vincent? Vincent urimo uratwumva neza? Waramutse neza Vincent? Urimo uratwumva neza? Ndakumva. Yes, ngo hayi kaze mu kiganiro cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane. Vincent, ndimo ndabona rero ibintu bigiye bitandukanye. Urugamba rwarenze rwose hasi ku butaka, rugera none naho bita muri rezo sosiyo, cyangwa se habaho no kuba impande zombi n'uzihangana impande zose, ku buryo no mutangazamakuru byakomeye. Ndimo ndabona bimwe mu binyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru bikoreshwa cyane n'ababa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaza ko ngo Kinshasa vise wava iruhande rwose rw'umwana arimo arasakuza kugira ngo tukuze neza amakuru.
Amvurande. Ibinyamakuru bimwe rero byandika biri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biratangaza ko mu by'ukuri santere ya Minembwe yaba ngo iri kugenzurwa n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ndetse bakanavuga ko ari ibimaze kwemezwa n'uyu mugabo bita ngo ni Rigani, umuvugizi rwose wa Sokora ya kabiri ikorera hano muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko wareba no ku ruhande rwa MRDP twirwaro naho ibiri kugenda bihaturuka, nari maze gukina n'ijwi abantu barabyumvishe, baragaragaza ko rwose aha hantu nta batarageramo, FARDC tarageramo, ahubwo imirwano iri kubera ahantu bita Irundu, ndetse ngo nahitwa kwa Harera ubona ko ngo ariho imirwano iri kubera. Vise ibi turabivuga dute? Urabona wowe nk'umusesenguzi ndetse n'amakuru y'ibiri kubera hariya, niki umaze gukurura kubiri kubera hara muri za Minembwe? Yende biri kwa za Minembwe nabera nko ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Yego. Ni urugamba rwakaze mu bice bitandukanye, yaba Irundu, yaba Madegu, yaba Gakenke, yaba Karingi, yaba Mikenke. Yego. Ubonaga yuko uruhande rwa FARDC ndetse n'abambari babo bakomeza gukaza ibitero mu bice byari birimo abarwanyi batwirwanaho, ndetse nk'uko binavugwa bafatanyije na M23. Ukabona ku ruhande rwa M23 narwo rurakaza ibitero, ariko rukabikaza rutemera yuko rwaganje ibitero ahubwo ko rwitabaraga. Yaba ari icyo gihe ku rugamba bikomeye kuri 15, wabonaga yuko uruhande rwa FARDC n'abambari babo ku mbuga nkoranyambaga byakomeye mu binyamakuru bikomeye, kandi wabonaga yuko buri ruhande rurimo rurwana ishyaka. Wajya ku ruhande rwa M23 twirwanaho nabo ukabona yuko mu binyamakuru, muri social media ndetse n'izindi platform zihuza abantu, wabonaga yuko ibiganiro nabyo bikomeye byo kudefanda yuko nta gice na kimwe FARDC yabakuyemo, ko uko bari bagerageje gusunika uruhande rwa leta, na leta nayo ikagaragaza ko nta gice M23 twirwana yabakuyemo, ko bo bagerageje gusunika uruhande rwa twirwaneho. Agenda nyiri kwa ino tariki ya 15, icyo navuga nuko ubu ikiriho ni ingamba nakita n'ingerere eshatu. N'ingerere eshatu, hari urugamba rwo kuri social media rukomeye, hakaza urugamba rwo mu binyamakuru mainstream, hakaza ndetse n'urugamba rwo kuri tele. Urumva rero igihe icyo ari cyo cyose rumwe muri izo ngamba wazitsinzwe, n'ubundi no kuri tele ushobora gutsindwa, kubera ko iyo muri radio umuntu yakurushije kuvuga cyane, uwo muhanganye akabasha kwigarurira abagushyigikiye, birangira no kuri tele agutsinze. Kuri iki gihe rero urugamba ko rugezweho uko bimeze, hariyo bita guerre d'influence. Guerre d'influence rero ni ingi ikorwa muri social media kugira ngo urebe ko abambare b'uruhande runaka wabatwara cyangwa ukabatera ubwoba bakaba bava ku ruhande runaka. Ubona ko Patrick mwe yabishyizemo imbaraga, ubona yuko na ASM 23 nayo yabishyizemo imbaraga, barangana ku kibuga cy'imirwano, bagahangana no ku kibuga cy'itangazamakuru ndetse na social media. Nayo mpamvu bikunda kugorana ko amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umenya ukuri nyako, keretse ko ukuri kumenya bigiye bitinda uko iminsi igenda ishira, ari kubona ukuri, kubera ko abari ku ruhande rwa leta nibo baguha amakuru, baraguha amakuru nyine bagendeye muri ya nane ya defluence. Noneho uruhande rwa twirwanaho na M23 nibo baguha amakuru, baguha amakuru n'abagendeye kuri ya influence yabo. Urumva ko biraza kugora. N'ikindi buriya nanone kigoye, uruhande rwa twirwanaho gutanga amakuru mu gice cya twirwanaho urabizi yuko bisanzwe bigoye. Bisanzwe bigoye, ntabwo batanga amakuru ku buryo bworoshye, biragoye cyane, bituma n'ibigwa biba byinshi. Uruhande rwa Kinshasa yenda rwo, kuko Kinshasa ikunda kuvuga cyane, ikunda kwandika cyane, kubona ibyo bavuga biroroshye. Noneho rero kuko abonye uruhande rumwe kugira ngo uzabone uruhande rwa twirwaneho bigorana, ni nayo mpamvu ubona ibihwanye biba byinshi. Aricyo nakubwira, ubwo ni ku itariki 15. Ku itariki 16 naho urugamba rwarakomeye, muri byacu n'ubundi nakubwiye bya Gakenke, Karingi, za Bidegu,
hano za Madegu n'ahandi. yego leta isohora n'itangazo ivuga yuko binyuze kuri FARDC ko ibyo bice byose yamaze kubifata, ibice bya Kitavi harimo imisozi ya Ruhindamavi n'ibindi. Imana gutangaza ko yabifashe uruhande rwa Twirwaneho narwo binyuze kuri Rugabo ndetse n'abandi, nubwo nabonye ari abatemera yuko Colonel Rugabo Fidel avugira Twirwaneho, kuko abantu benshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko nta tangazo cyangwa icyemezo cya AFM 23 kimushyiraho cyangwa icya Twirwaneho. Ko uvugira MDP Twirwaneho ari Kamasa Welcome Ndakiza. Nabonye nabyo byateye amatiku, wenda nitugira amahirwe tuzabona hari icyo bazabivugaho. oya njye ndaza gushaka uburyo rwose uyu mugabo tumuvugishe kugira ngo impaka zicike, kubera yuko urumva ni ibintu nabyo bikwiye kuba bisobanuka niba kuko iyo Twirwaneho yanditse itangazo ivuga ko umuvugizi wabo ari Kamasa Ndakiza Welcome, ariko muri social media tukabona Fidel Rugabo bavuga ko ari umuvugizi wabo. Urumva mu buryo bwo ibihuha birakwiye ko agira umucyo atanga. yego Ibyo rero agasobanura yuko ibyo bice leta ivuga yuko yafashe itigeze bifata. Biragaragaza yuko ibitangazwa ari ibihuha. Ibyo bigatuma rero amakuru nyine kuyamenya nyirizina y'ukuri bikomeza kugorana. Ku itariki 17 ejo niho Colonel Rugabo yagiranye ikiganiro na Scovia. Bakigenda kugirana ikiganiro atangazamo ibintu byinshi, ariko wumvaga ko harimo icyizere gikeya cy'uko ibice runaka babigumana. Bitewe n'uko yagaragazaga imbaraga. Ibyo byose rero wabihuza ukabihuza n'ibiri kuri social media, ukabihuza n'ibinyamakuru biri muri leta bya leta, ukabihuza n'ibinyamakuru biri ku ruhande rwa AFM 23, ukabona ko hari ikintu kitagenda neza nk'uko byari bisanzwe. Uyu munsi mu gitondo naho guhera mu masaha ejo nimugoroba guhera mu masaha 11 niho uruhande rwa leta rwatangiye gutangaza yuko rwamaze kwirukana M23 Twirwaneho muri centre ya Minembwe, bagahungira ku kibuga cy'indege cya Minembwe, aerodrome de Minembwe. Ariko uruhande nanone rwa Twirwaneho rwanda nakubwiye navuga ko ari nka special brigade ikorera kuri social media. Birakamenya yuko batigeze bakora muri centre ya Madegu cyangwa bakore muri centre ya Minembwe cyangwa bakore ku kibuga cya Minembwe. Ibyo nabyo nakomeza kubaho impande zihanganye. Nza kubona ikinyamakuru cy'Ubumoni giposte kirahakanye yuko igice cya Minembwe centre cyaba cyafashwe n'uruhande rwa leta. Ariko mu gitondo niho nongeye kubona Steven Wembi, ariko rimwe na rimwe dukunze kubona abogamiye ku ruhande rwa M23 kuko ni naho ava mu bice bya Goma niho aba. Yenda abantu batabizi babimenye ko Steven Wembi aba mu bice bya Goma, we na Rodrigue Katsuba, kandi tukunda kubona ibyo bandika n'ubwo wenda rimwe na rimwe bajya babogamira kuri M23, ariko hari n'igihe babogamira kuri leta. Mperutse kubona abo Gatsufa, ni ari Gatsufa Rodrigue munari kumwe rwose muri gusangira agakawa. Tuba turi kumwe kuko bose tujya tubonana. Ibyo rero nawe yanditse mu gitondo ko centre ya Minembwe yamaze gufatwa na FARDC, ariko ashingiye ku itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa Sokora ya kabiri Lieutenant Regan, avuga ko iyi centre yamaze gufatwa na FARDC, ariko niyagaragaza yenda uruhande rwa Twirwaneho cyangwa AFM 23 icyo bavuga. Iryo tangazo wari dusomera Vincent? Ntabwo itangazo yashyizeho, yavuze yuko itangazo cyesha FARDC umuvugizi wa Sokora ya kabiri niko yanditse. Ibyo ngibyo rero nabyo urumva biratera kwibaza. Umuntu uba mu gice gikontororwa na AFM 23, umuntu ukunda kwandika inkuru zibogamiye kuri urwo ruhande rwa M23, yanditse yuko Minembwe centre yafashwe bikesha itangazo rivuye muri leta. None ubigagutera kwibaza amakuru. Urumva mwa kano gace karimo amakuru menshi y'ibihuha, ariko ikintu cyiza buriya nuko dukomeza kubikurikirana uko bigenda kose. Ntabwo igihe kiraza gushira amasaha 2 cyangwa 3 tutabonye ukuri nyirizina ugaragaza ibiri kuri tele kandi byabaje. Aha, ngibyo rero ngayo
ibintu ndabona hano bitoroshye rwose byakomeye. Ibiraza kuva hari ikindi nari nsize nabonye uwitwa Kongoro amuzi ko ari ku ruhande rwa leta. Kongoro muri iki gitondo nari mbonye wandika yuko iki gice nacyo cya Minembwe Centre kigaruriwe na FARDC, asaba abaturage ngo yuko bakwiye gutuza kandi bakunga ubumwe bakumvikana na FARDC. Ariko nagerageje kureba mu banditsi bakomeye bo muri Twirwaneho, mu banditsi bakomeye bo muri 23, mbona nta muntu umwe wigeze ugira icyo yandika nta kino gitondo avuga kuri Centre ya Minembwe. Arega buriya uyu mugabo nawe aba yanditse agendeye ku byo aba yahawe nyine n'aba barigana ibyo yabonye nyine bavuze, akaba ari byo yuririraho. Kandi twabonye ko hajya hakunda kubamo no kubeshwa, ni kenshi urabyibuka hari n'igihe arega batangaza ngo bageze ngo Igoma, ngo bageze no muri nahi za Rubavu barazifite, kandi babagejeje iyo ngiyo muri Sud Kivu, iyo ngiyo za kare hariyo bari. Rero mugani ubona ko FARDC bo intambara yabo bagerageje no kugira ngo bayizamura ahubwo cyane kurusha cyane mu bijyanye n'itangazamakuru. Nibyo nakubwiraga yuko kuva mu gitondo nakomeje kureba ndebye Twitter zirenga 50 z'abantu bazwi cyane muri AFM 23 Twirwaneho. Hari uwo bita Moyize Twirwaneho, hari abo bita ba Rukaka, hari abo bita ba activiste, ni benshi cyane, abo bita ba Kibumoni, ni benshi bita ba Kivitire, n'abantu bagera muri 50 na Twitter zabo mu gihe kingana n'amasaha birashize. Nta n'umwe uragira icyo yandika kuri Minembwe Centre. Icyo bivuze rero ni uko urumva hari amakuru y'uruhande rumwe rwerekeranye no kuba ko FARDC yafashe igice cya Minembwe Centre, ariko urumva Steven Wembi namaze kugwa profile yiwe yuko abo mu gice gikontorora na M23. Numva icyo twaba dufashe muri aka kanya ari uko tuza kuverifiya kureba icyo Twirwaneho biza gutangaza, cyangwa tukaza kureba icyo umuvugizi w'igisirikare ku rwego rw'igihugu FARDC yaza gutangaza. Ubu rwose tukiri mu kiganiro, Steven Wembi arongeye aranditse, arongeye aratangaje rwose, none hashize hanze ibintu biremereye cyane. Arabihakanye, arabivuguruje. Steven Wembi arabivuguruje vise. Y'umunyamakuru rwose tumunyujijemo ijisho. Ngibi nabyo ndaza mbiterekeho rwose mu birebe. Ndaza rwose mbiterekeho turebe. Arabwiye nti rwose izi nkuru ziri aha hantu, ibintu rwose biri aha ngaha ntabwo biba byoroshye n'aka na gato, bisaba kwitonda, ko utitonze rwose bashobora kuduteranya rwose n'abakunzi bacu, ariko byakabaye bijyaho umuco. Nje rwose uyu munsi ngomba gutegura operation ikomeye y'uburyo ki tugomba kubona Rugabo contact, kugira ngo azajya dufasha gushyiraho umuco nko kuri ibi bintu biba bigenda bigira gute bitangazwa. Ngayo rero nguko. Urimo urabona iki Vincent? Ibyo nakubwiraga yuko iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo ibihuha biba ari byinshi. Reka nze gato rwose Vincent mushyire ku murongo ahantu ari bwumvikane. Mana yanjye njyewe ndajya nuvirwa gusa. Vincent urimo uranyumva? Ndimo ndakumva. Dukomeze. Wamubonye Steven Wembi? Nibyo nakubwiraga yuko iki gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihuha biba ari byinshi, kandi ko kugira ngo umenye amakuru bisaba gukomeza gukontorora akanya ku kanya. Steven Wembi mu gihe kingana n'iminota itarenze 30, urumva yanditse Twitter ya mbere saa 1:18. Iyi nayo nyishyiraho abantu bayibone. Yego, avuga yuko FARDC yamaze gufata agace
ka Minembwe Centre nk'uko abikesha itangazo ryanditswe n'umuvugizi wa Sokora ya kabiri muri FARDC. Saa 2:00 kandebe nanone rwose ni message itarama sinzi umutarama nayo ngo irashyushye. Inkunda irashyushye 52 Steven Wembi 55 Steven Wembi yanditse indi Twitter iyivuguruza ivuga ko Minembwe Centre ikiri mu maboko ya Twirwaneho. Rwose ndagenda nzikubitaho. Yakavuga ati Minembwe Centre ntabwo yafashwe na FARDC. Ati twabukanye n'amakuru yatangajwe mu gitondo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati amakuru menshi afite yo kwizerwa aramugaragariza yuko ibintu bikimeze nabi mwa kino gitondo mwabira bice. Ati mwakira gice ibintu biracyameze nabi. Ati ariko nanone mu nkengero za kano gace ka Irundu. Ati ndetse na Irundu nta mirwano ihari. Ati ariko akemeza yuko iki gice gifitwe na M23 twirwanaho na FARDC. Umudugudu wa Irundu akavuga ko n'umudugudu uri mu gace bita Harare, ni muri secteur bita Harare. Yego. Bigaragaza yuko iki gice nanone cyazanwemo abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rwa leta. Akagaragaza ko agace ka Gakenke na Gitavi imirwano ihari. Ariko mw'iki gitondo akagaragaza ko nta mirwano yigeze ihaboneka ku buryo bukomeye. Aha reka tumunyomoze nje baze kwivugana n'umuntu rwose uri kubikurikirana ambwira akantu bita Irundu bimeze nabi. Sasu rimeze nabi vise ntiwareba. Nyine ndakubwira ko ibi ngibi ari ibintu byo kugenzura. Akavuga ngo amakuru yabonye nuko ikibuga cy'indege cya Minembwe kiri mu maboko ya Twirwaneho. Ari mu murongo. Urumva yuko haravuga ati kugera iki gihe yandika ino nkuru ngo nta kindi yarabona gitandukanye. Nibyo nakubwiye ibi bintu nuko byitondera. Bigira ngo nagwaye palmarès yuko ari mu gice gikontorora M23. Akaba akunda kwandika bogamiye kuri M23 akenshi. Nibura 80%. Ubwa mbere yanditse yuko iki gice cyafashwe na leta. Ubwa kabiri azavuga yuko amakuru abonye kitarafatwa na leta. Urumva nuko byitondera n'ugukomeza tugashaka amakuru atandukanye ariko uko tuyabona yose tukayavuga. Hanyuma se Gacova niba ari Gatsuva niba ari Gaki we bimeze bitaratangaza ikira kuri ibi bintu. Tuba nta kindi kintu arabivugaho we. Turacyategereje ko aza kugira icyo avuga nawe nagira icyo atangaza. Turakigeza ku bakunzi bacu. Na Micombero yacwekereye. Micombero ibyo yabivuze nimugoroba avuga ko za Kitavi n'ibindi bice byafashwe na FARDC. Ntabwo ibintu byoroshye rwose kuri uru rugamba rwose ubona ko intambara igendanye n'itangazamakuru yo rwose ikomeje kugenda ifata indi ntera. Reka twikomereze turebe n'andi makuru rero ubwo tube tuvuye hano muri za Minembwe turebe n'andi makuru agezweho avugwa. Hanyuma nanone kandi Kisekedi hari amagambo yatangaje nyuma rero yuko yari yitabiriye umukino wahuzaga Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Portugal. Umukino habayemo kunganya. Uyu mugabo akaba rwose disikuru ye kugira ngo azagire disikuru avuga ahantu ntashyire mu Rwanda biba ari ibintu rwose niyo nkuru kuko hari n'andi magambo yatangaje. Iyi nkuru bimeze bite Vincent? Kisekedi akimara kurangiza match yahuye n'abadiaspora b'abanyekongo baba Houston muri Amerika. Baraganira mu magambo yavuzemo amagambo yagera nko muri atatu ariko ubona ko yibasira u Rwanda. Avuga yuko umurozi bafite muri Kongo ari u Rwanda, ngo ko atari nta bino bice gusa ko n'ikisha zari abarozi bahageze n'ubundi ariko ashinga gufatikanya n'u Rwanda. Kabiri aravuga ati rero nuko bizera yuko ibice byose byafashwe n'umwanzi ngiye kubyigarurira.
ariko mu makuru ye mu byo yavuze cyane wabonaga yuko yibasira u Rwanda rwerekana nk'abantu bamubujije umutekano ndetse n'amahoro nk'uko yabigaragarizaga abo ba diaspora. aha nguko rero ngayo kabaye ibintu bira nguko rero ngayo rwose ngenda ndeba gake reka twikomereze n'indi nkuru rero nanone tugaruke umusirikare mukuru wa RDC ngo yafunzwe. Uyu wafunzwe ninde byifashe bite? Biremezwa n'ubundi biravuga yuko uwo bita General Gabriel Amisi Tangoforo ashobora kuba yafashwe ku mugoroba agafungwa, ariko kugera isa ntabwo biremezwa, yaba ari FARDC ntabwo irabyemeza, yaba ari umuryango wa Tangoforo ntabwo irabyemeza. Turacyategereje kuza kureba niba izi mpande zombi rumwe ruza kubyemeza cyangwa kubihakana. Dutegereje amakuru ava mu butegetsi ndetse n'ava mu muryango cyangwa inshuti z'uyu General Tangoforo. Hanyuma muri Repubulika y'u Burundi ho byifashe bite? Mu Burundi haravugwa amakuru yuko umurwi ushinzwe kurwanywanisha abarundi ni severe waba warasabye inteko ishinga amategeko y'u Burundi, umutwe wa Sena ndetse n'umutwe w'abadepite yuko bakwiye gushyiraho urwego ruburanisha ibyaha bya jenoside, babyise jenoside yakorewe abahutu mu 1972. Bakavuga yuko rero hakozwe ubwicanyi muri 1972 hitwa abahutu nk'uko severi bivuga. Bakaba bavuga yuko ngo ibyo ari nk'icyaha cya jenoside, ko hakwiye gushyirwaho urwego rwihariye rw'ubutabera ruzakurikirana abantu bakekwaho kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe abahutu muri 1972. Bakaba bati twamaze kubyemeza nka severi, rero turasaba inteko ishinga amategeko yuko nayo ibyemeza, aho bavuga yuko hapfuye nibura 300 by'abahutu nk'uko Pierre Karaveri Ndayicariye abyemeza. Ubona yuko ari ibintu bishobora gutera itiku ndetse n'imari, kuko bamwe baravuga ati hakozwe jenoside yakorewe abatutsi mu Burundi, abandi hakozwe jenoside yakorewe abahutu. Nta na kimwe ubona yuko cyumvikanwaho, nubwo itaremezwa ariko nka jenoside, ariko abarundi bo bari ku butegetsi bayita jenoside. Hanyuma no Kinshasa RDC rero ngo urubyiruko rwibye umurwayi wa Ebola, byagenze bite? Urubyiruko rwibye umurwayi wa Ebola mu bitaro, twavuga yuko ari nko kumushimuta. Ibintu byabaye bitari bisanzwe yuko abantu bajya kwiba umurwayi mu bitaro bakamutwara, noneho bikarengaho ko ari n'umurwayi urwaye icyorezo gikomeye nk'iki. Rero ni ibyatangajwe ku mugoroba nyine, bagaragaza yuko uru rubyiruko rwateye bimwe mu bitaro byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikigo nderabuzima, noneho bibamo umurwayi urwaye Ebola. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Butembo. Baramujyana kugera isa ntabwo abantu baramenya aho bamujyanye. Tubwire Senegal rero haravugwa iki, unatugezeho update mbere yuko dusoza. Muri Senegal urabizi ko hari urubanza ruregwamo Sonko kuba yaragiye muri nteko amategeko atabyemerewe. Urukiko rurinda remezo ry'itegeko nshinga muri Senegal rwemeje yuko rudafite ububasha bwo kuburanisha kino kirego bashingiye ku mategeko yabo, ko bagiye babisobanura mu cyemezo bakive hanze. Bivuze yuko rero Ousmane Sonko akomeza kuba umudepite kandi agakomeza kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya kino gihugu, mu gihe opozisiyo yo ku ishyaka rya Pastef ryari ryatanze ikirego isigaye nyine ntaho ifite yo kubariza, kubera ko iki ni icyemezo kitajuririrwa. Sonko rero biramutse bitagenze neza yakomeza guhangana na perezida. Update rero bibata iki? Ambasade Yerusalemu hafungwa ambasade ya Somaliland. Arabizi ko ni agace k'ubutaka bwo muri Somalia kavuze ko kigenga. Bafunguye ambasade Yerusalemu rero nyuma y'uko Isirayeli yemeye ukwigenga kwabo, nubwo hari ibihugu byinshi byabyanze, ariko Isirayeli kibyemera bahise bafungura ambasade. Muri Guinea Equatoriale naho guverinoma yose yeguye kubera ko itabashije kugera ku nshingano zabo nk'uko
byagaragajwe ni mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagiye muri Afurika y'Epfo ahura na mugenzi we Ronald Ramana atangaza ko Afurika y'Epfo n'u Rwanda byemeranyije gutangira icyiciro gishya mu mubano wabyo nyuma y'imyaka irenga 10 urimo ibibazo bya diplomasi kandi bikomeye, ahagaragajwe yuko Afurika y'Epfo ishobora no kwemera ko viza ku banyarwanda bongera kuzihabwa nk'uko byagaragajwe. Ni mu gihe u Rwanda n'ubundi rwangiye kwakira impunzi 173 ziturutse muri Libya ku masezerano nyine yo kwakira bimukira nk'uko n'ubundi bimaze iminsi bikorwa. Ibyo rero byose ni byagiye bigaragazwa nuko u Rwanda rukomeje gufatanya n'ibindi bihugu mu gukemura ibibazo by'abimukira ku isi. Ndagushimiye Faita. Urakoze cyane Vincent. Nguko rero ngayo byacu rero ntibitinda rwose nuko nguko tuba twimanukiye. Dufite n'andi makuru ariko turayabagezaho mu gice cya kabiri, reka ahubwo tubareke turaza gusubira mu yandi masaha mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya Eugene Official. Turabakunda cyane n'umuhungu wanyu Faita ndetse na Vincent Cha. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi ba kabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.